size intizor ki hem du vayi prezidenti kişivar hem xekunun ki o yanda Tojikistan ve Özbekistan bu xahırı dodar bunçlu peşleri dosti müstahkam şudan o peşleri nakşavan همین انتظار البته خوب میشد اگر امروز که قرغیزها تمامی هم بارها هم شهروندان تاجیکستان با طریق این کشور سفر کردنش را محدود کرده است. در این حالت خوب میشد تاشکند یک دالان یک کریدور برای شهروندان تاجیکستان کشاید که شهروندان تاجیکستان با طریق این کشور به سیوم کشور سفر کند. Shavkat Mirziyoyev tashriflashi men xursandman. İntizorım O'zbekiston. Nohiye Mo'nba qarib 25 ta qishloq o'zbek. Hammasi 25 ta. Hamma maktab o'zbek zamonida Tojikiston dars oldi. Noishmo istaravshan. Istaravshan. Mo'l va. Men tashrif omadan O'zbekiston aloqa nasb kunadi. иқтисодиёти ҷумҳурии Ӯзбекистон ва иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон аз якдигар вобастагӣ дорад ва дар ҳамбастагӣ иқтисодиёти ҳам ҷумҳурии Ӯзбекистон ва ҳам ҷумҳурии Тоҷикистон рушд мекунад ва мо аз ин умедвор ҳастем ва фикр мекунам ки кушода шудани роҳҳо ва кушода шудани роҳи оҳан байни Қӯқану Хуҷанд ва Хуҷанду Бекобод ва кушода шудани роҳи оҳан аз Бекобод то Истиқлол ки шаҳри саноатӣ ба ҳисоб меравад барои манфиати ҳарду давлат мебошад ва фикр мекунам ки баъди сафари Мирзиёев ҳамкориҳо боз ҳам рушд мекунад.